yemwe muri aho nimukomere cyane n'umuhungu wanyu Dogiteri Nsabe. Ibyo n'ibindi bikubajije reka dutange urubanza. Hano ugeze ikuzimu wikikanga nk'aho ari ubwa mbere uhageze. Iki ni cyo gihe ngo turebe ko imirimo twagutumye ku isi wayikoze neza. Nutsindwa urahanishwa igihano cyo kujyanwa mu muriro cyangwa uhabwe amahirwe yo gusubira ku isi ujye kwikosora. Tangira uvuga amazina yawe. None hari undi uhetse. Ndi Nsabe. Nsabe, twagutumye ku isi kuyobya urubyiruko ubicishije mu rwenya. Umaze kubona amafaranga utangira kwirara no kwishyira hejuru. Ibyo biterwa n'iki? Kugira ngo nkubwire wampembaga ibihumbi 15 ukabimpemba haciyemo amezi 2 kandi narakoreye mu kwezi kumwe. Ni kugira ngo uje urampemba ibihumbi 100. Numara kubimpa ibihumbi 100 none nanje niho nzahera nda gukora imishinga ziterambere. Sabi, ibihumbi 100 by'amazimudora ni amafaranga menshi hano ikuzimu. Ukuvuga nibyo cyangwa uri kuri manga? Sabi, ninjye ubwira gutyo. Uhuze uri iki? Wa muhungu we uri gukina n'ikipe utazi. Ntureba nabi ndaguhindura muzingaro. Weho wagize ngo ndakomeje. Utuntu twanje twinshi mbaga ndi kwikinira. Ndumva ufite imikino myinshi ndakujugunya mu muriro. Wa mugabo ko ndumva wabikomeje. Ndabikomeza urabona bishimishije. Oya da. Gabanya iyo mikino rero. Reka turebe ko hari ikindi kirego mu gihe turi kureba ko hari ikindi kirego uba uturirimbira. Wahamya ko wagwanye uruhe rugamba, umuriro gutanyuzemo ngo habanze hashe, umwotsi gunacumba ubone biri kugurumana. Wahamya ko wagwanye uruhe rugamba. Sabi, congratulations, dusanze nta kindi kirego ushinjwa. Ugiye gusubira ku isi wikosore. Nubikora neza amafaranga tuzayongera. Bo ndabaretse ubwo Uretse kugenda hari amafaranga wansigayemo. Amafaranga si uri kuvuga nagi? Ni ya yandi warihiyemo ibiraha. 100 ry'amazimudora ni amafaranga menshi ya hano ikuzimu. Mugabo ko ndumva wabikomeje. Ndabikomeza sayanjye ahubwo nureba nabi ndakwica. Ndi ku buryo wavuga ngo ugiye kubyicira n'umuntu. Ngaho genda byakemutse. Nayihaye utayamaye nakunanguraga.